Ngokwesitatimende esikhishwe uMkhandlu Dolobha waseKapa, lo mshayeli obonakala eshawa ngamaphoyisa waze waquleka wephule imithetho yomgwaqo wase ezama ukubaleka. Kodwa lo mshayeli uyakuchitha lokhu. Uthi uthuthuva luqale ngesikhathi emiswa ngamaphoyisa. But 10 minutes bendimile phaya akayakezi kum. So abahlala abantu balashile abantu baphangela bayacomplain. Balomuntu lo kumisileyo kumisa gqiba phinda akushiya hoyitex eyedwa. So ndiphinde ndiqhubeke ndihambe mina ndiphinde ndihambe. So emve manje ndihambile kanti aphinde eze aphinde ezondimisa ndiphinde ndime. Emve manje ndimisile afuna ipermit nasika nelicense ndimnike. Banimnikela license nepermit andifaka amanboy. Ndibuza wayo undifaka umhambela ntoni. Anganiki answer. Abeze ndikhonxa ndine ndiwisa phansi bendikhwitsha. Ngokusho kwenhlangano yamakhumbi eKapa iCodeta, akusikho okokuqala isigameko esifuze lesi abasibiza ngokuhlukumeza senzeka. Izawuthi ke iabuse esuka kwi-traffic officers. Omnye babembamba waphuncuka beza mfaka evenini watshona emanzini. Emkanayo amanzi wasweleka. Omnye uswelekele straight ezandleni zamapolisa. ICodeta iyakuchitha ukuthi abashayeli bamakhumbi abawuhloniphi umthetho womgwaqo. Lo mshayeli ubhekene necala lokushayela budedengu kanti ke naye uthi uzovulela amaphoyisa omkhandlu icala.